Öz bilimindi tekşerip gör. Dünya yüzündeki en köp seyahatçılar barçı ülke. Adam organizminde D vitaminin yetişsizliğinden qanday oru payda bo'ladi? Qo'shlarda elektrchi ilim. Kafkas Tutqunu filmindeki Şurik nelerde çoğultkan. Atom yadrosun kim açkan? Geografiya qanday qo'tiriladi? Yer yüzündeki en жоғарғы температура қатталған аймақ. ...1519-1522 жылдары Kimdin ekspeditsiyası birinci жолу жерде aylanıp süzüp çıkkan. Kuşlardan жүрігі Канча камералы. Titanic filmi qaysil жылы экранға çıkkan? Европаның qaysil mamleketinde svetofor жоқ. Tüy qancha vaqt suvsiz jura oladi? Delfinler qancha buqtaydi? Жоғытып албоо үчүн каналга катталып, qo'ng'irog'ini basib qo'yamiz.